أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة، وتحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina an nashkurallah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'u an najtami'a في هذا المكان المبارك. ثانيا، صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق. يا أيها المسلمون رحمكم الله، في هذه المناسبة أقوم أمامكم جميعا أريد أن أخطب خطبة قليلة تحت الموضوع شهر رمضان هو شهر مبارك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah al-ayah 183. Inna syahru ramadana huwa syahru mubarak, syahru siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Walakinna siyami laisa man'an anit ta'ami wa syarabi faqad, walakin lazimun alaina bihifdzil lisani wal jawarih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ayyuhal hadirun, yajibu alaina an nahfadha alsinatana minal kadhib wal ghibah wan namimah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Fakullu kalimatin nakuluha maktubah wa sanuhasabu alaiha yawmal qiyamah. Wa kadzalik yajibu alaina an nahfadha a'malana minal ma'asi was sayyi'at. Lianna syahru ramadana huwa syahru lit-taubati wal islahi. Ya ibadallah, linaj'al ramadana hadha fursatan litahsini akhlaqina wa taqrabi anfusina ilallah wal nukthir minadz zakari wad du'a wa tilawatil Qur'an. Iktafaitu huna khutbati idza wajadtum khata'al minni
فأرجو منكم العفو. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.